أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Emmeha niumattawge Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukur dannawa. Mi ummatuge nabiyya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salam navedi dua kuran. Adi mi duaga itura kale faanuge alunna ashabun shamil kuran. Mirege jalsage sharafar mehman Ministry of Islamic Affairs ge advisor Faliyatu Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim, Maldives Hajj Corporation ge Chairperson Dr. Aishat Muniza, Vadagantevi Tibevi Emmeha Izzatering, Adi Miyaharu Mi Corporation Meduregen Hajju ge Alokama Vadagannawa Emmeha Beful. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ade Mireki Warang Ufaveri Re Divi Rajyega Hajj Corporation en Ufedi
e corporation ge faratum furatama hajja wada gannawa fassateka befulunna baddal kuruma mire mibawa jalsaga corporation ge namuga tiyabe fulunna marhaba dannawala alganna libunu mi fursat libunu kamaki wara mativeri ufale mi fahakan ais diveh rajyega evves jamaatakum nuwata kumfunyakum nugenda ha gina adadaka miyaharu mikumfuni mihun gendan kota libunu kami mikumfunya libunu fahuraka sharafe hama ifadai mikumfunin tiyabefulum miyahar hajjag wadagatuma fursat libi wada gennevi kamattaka ufako nuhanu ufalayak marhaba dannawa hama minewaga mi jalsaga almen dawwat almen erwe dawwat qabul kurabba wada gennevi huriha befulunna marhaba dannawa ade almenge dini ilmerim warak gina midalwa bahenga boy hajjuge alokamaki evves gotaka fase alokamen none hasako tibefulum hajja diumattaka wa tayyari tawga iturun hajju jamaatakum ves hama eha me bodu burayen eba ufulanje hajja gendiumattaka almen mifaharu miwani wara rangalan iradu kurevejja tayyar wefa egotun almen miwani miyaharu Maldives Hajj Corporation ge faratun da huriha farataka irad kureja warak kaarin hotel ve sifafa ei gaganaka harama gaganaka emme first mette haduru hingala fa deve hisabuga huri hotel ade mirege jalsaga alunge wajibaki jalsa taaraf koddin kamga wani vi namaves alun wahaka hisabad dani kommes waraka shukuruge detin bahe dannawala mafa egotun alme Maldives Hajj Corporation divehi sarkarun devva ebbaru mattaka rajyege raisul jumhuriya fal abdo yamin waraboda shukuru dannawa adi hasako almenna warak gaako huriha kamegas ebbaru devva kamattaka Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Ali Saida waraboda shukuru dannawa ege iturun alme mi tayyari mumuga warak gina bayge heterekam medani libemu anu hama waran ihlas terekama ko faha kollam beenu almen na ko consultant ek gotuga masakka korawa almenge fal ahmad shakir almenge hajj corporation mi devvi ehi terekamattaka farata wara hasa shukure danna mege iturun almen mi tayyari ta mumuga ehi teri wada gennevi Paratauga Terega, MNDF, Maldives Police Service, Maldives Airports Company, Ministry of Islamic Affairs, MTCC, Department of Immigration and Immigration, Custom, Mega Maldives, Mige Iturung, Maldives Islamic Bank, BML Fada Paratang Himene, Vima, Efratakas, Alun Varan Hasa, Shukure Dannam. Then Alun Dandawalana Mirege program Hamajefawago, Egotung, Kirit Guruan Barakatum. Jalsa fattawa devvi Arabiya school ge darivar Abdullah Nabi Jalsa taaraf kurmuge ba alun miharame kuriya gendani den onnani Hajj Corporation na behe video presentation e dekkum efahu Ministry of Islamic Affairs ge hitobe ivun onnani mi item furihama koddawani Minister of Islamic Affairs ge Deputy Minister Alfaz Ali Wahid efaw almenge sharafere mehman ge wahaka dekon onnan den almenge jalsa nimmadani ves kirit guruan ge barakatum kirit guruan kiwani hama arabiya school ge darivar sultan muhammad latif vima alunge dua yaki allah subhanahu wa taala almenna mabrur hajj devu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh